ntacyo bitetse bose bararyamye ariko Yosefu na Mariya barateramye bose bararyamye ariko Yosefu na Mariya barateramye ijoro ryari ryaratoranije bose barasinzira ariko Yosefu na Mariya barateramye ijoro ryari ryaratoranije bose bararyamye ariko Yosefu na Mariya barateramye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse amahoro y'Imana tubipfuriza iminsi mikuru myiza Noel na Bonane. Ndazi iyo minsi mikuru yose kuri mwebwe ni sawa, yagenze neza. Noel yagenze neza, Bonane ni sawa, byose tuba tuzi ko biri mu Imana bigenda neza. Turabaye ikaze mwebwe mwese muje kudukurikirana uno munsi, tuba tugarutse kugira ngo dushobore gufata kakanya keza guhimbaza Imana no gutazira n'umunsi. Mukaba muko mubona ko turi kumwe na gwagwaruka rusanzwe bateramisha mu mwanya nk'uyu. Jewe ni Prote turakinga inyuma ya kamera, ndacari kumwe na Emmanuel Graphic. Ariko kandi reka mfate kano karyo kugira ngo umekaze runo gwaruka ruduza ibiganza turamukanya tuvuga ngo shalom shalom shalom. Nabatuza kuba duteramanye rero, ariko kandi nawe uraza kuba umutumire wacu mu kutwandikira muri comment, mu kutubwira ukuntu wakira bino bikorwa. Dushimira abamaze kutwandikira badushimira, badutera intege, muri abantu beza. Ariko nababona ico twohinyanyura, namwe mutwandikire mutubwire muti kosora naka naho kugira ngo ibintu birushize kugenda neza. Reka tuce dufata kano kanya tukarekure kugira ngo Ben ashobore kutuyobora muri uno mwanya. Ikaze. Amezaliwa Yesu Kristo, mkombozi wa dunia. Amezaliwa Yesu Kristo, mtetezi wa dunia. Hallelujah, hallelujah, amezaliwa Emmanuel. Hallelujah, hallelujah, amezaliwa Emmanuel, mkombozi wetu. Hallelujah, Hallelujah, amezaliwa, zaliwa Emmanuel. Hallelujah, amezaliwa
majeshi, Baba wa milele, oh haleluya, amezaliwa Emmanuel, haleluya, amezaliwa Emmanuel, haleluya, 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 amezaliwa mkombozi wa dunia, amezaliwa Yesu Kristo, mkombozi wa dunia, amezaliwa Yesu Kristo, mkombozi wa dunia, amezaliwa Emmanuel, mtetezi wa dunia, haleluya, haleluya, amezaliwa Emmanuel, haleluya, haleluya, amezaliwa Emmanuel, mkombozi wetu, haleluya, 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 amezaliwa Emmanuel, haleluya, 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 amezaliwa wetu
ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baratera ariko Yosefu na Mariya baratera ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baratera bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baratera ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baratera ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baratera bose bararyama ariko Yosefu na Mariya barateramye Yosefu na Mariya baraterama ariko Yosefu na Mariya baraterama ariko Yosefu na Mariya baraterama ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterama ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterama ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Mariya na Yosefu baraterama bose bararyama ariko Yosefu na Mariya ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Mariya na Yosefu baraterama bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterama ariko Yosefu na Mariya baraterama bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterama ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterama abatari bafise ico bitetse bose bararyamye ariko Yosefu na Mariya barateramye ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya ijoro ryari ryaratoranye bose barasinzira ariko Yosefu na Mariya barateramye ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama ariko Yosefu na Mariya baraterana ariko Yosefu na Mariya baraterana ariko Yosefu na Mariya baraterana ijoro ryari ryaratoranye bose bararyama
Urera
imirimo yawe ibikomeye cyane dushingiye kuri iyo mirimo turemeza neza yuko imbere ari heza no satani yoduhinda akatwereka ivy'uno munsi turazi kweje ari heza cyane gusumba uno munsi ni kuri no ndirimbo duce turangiriza ko kino kiganiro cacu cuno mutsi umwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutazira twadushimira badukurikiranye wakoze cyane ico ukora ni cakindi ca muri commentaire wandike nyene bano barinze uvuga uti ndabateye integerega imbere ni heza nyene nubwo ejo canke uno munsi ubona bitagenda ariko ejo ni sawa
reka rero duce turangiza tubashimira ko mwabanye natwe uyu mwanya ariko kandi dushimira namwe baririmbyi tuvuga mu cyongereza ngo God bless you. The same to you. Yes, because just genda kizi cyane burya genda kaze kucongereza muga mu gifaransa ca ndaba saa 8 ariko munyemerere tuzuze ibiganza dushimira abadukurikiranye tuvuga ngo bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.